Samueli wa Hivri riangoni watano. Daudi anahendwa mtawali wa Israeli. Bai mbari zose za Israeli zamzirira Daudi kwa Heburoni na kumwambira, lola sisifaa kwako kamare. Hao nyuma Sauli ariokala na futawala wendi yore longoza Israeli vihani. Na Bwana akimwamba, wonda kala mrisa watu wangu Israeli, kiza ndakala mtawali wao. Bae tumia ose Israeli mamzirira mtawali Daudi kwa Heburoni. Na Daudi akika kilagane nao mbele za Bwana uko Heburoni. Na makimumwagira mafuha akale mtawali wa Israeli. Daudi wakala ana miaka 50 arihotawaza here mtawali. Na yakitawala kwa muda miaka 40 uko Heburoni. Daudi watawala atwa Juda kwa miaka mifungahe na miezi 100. Na kuko Yerusalemu akalongoza atu ose nchi ya Israeli na nchi ya Juda kwa muda wa miaka 50. Gonya mtawali na atuwe machenda Yerusalemu kuhayana Jibusi ambao ndio mareo kalama na heshimumo. Makimwamba Daudi, kundangira bule mumuzini, maana hata vipofu na vidende kiza manatosha kukuzulia. Maana na visho kwa kuona kukala Daudi kadi makungira bule mumu. Ela hata visho Daudi akiteka nyara yongome ya Sayuni. Ilio ni uo mzi wa Daudi. Siku hiyo Daudi akiamba, ya andiye apiga Jebusi na kwere mtaru wa mazi ili apige vipofu na vidende. Ilio ni zaamena. Ndio maana tunakuamba vipofu na vidende kama ndangira kazi za nyumba ya kitawani. Bai Daudi watu wa kazi za yongome na akiyiha mzi wa Daudi. Akiujenga wao mzi kuudengereka. Ulamilo kwenda upande wa ndani. Daudi akikaza kuenda nguvu kwa kukala Bwana Mlungu wa majeshi wera hanga naye. Vikara Hiramu mtawali wa Tiro akihuma ajumbe kwa Daudi akimuhirikira mierezi mafunzo ya kutsonga na mafunzo ya kujenga na mawe. Nao mwakira Daudi nyumba. Bai Daudi wamanya kukala Bwana were aza muimarisha here mtawali zulu za Israeli na wera aza mwanula utawaliwe kwa utu wa atuwe a Israeli. Daudi wala kaheri masuria na changine kwa Yerusalemu baada ya kumbola Heburoni. Na akija liroka heri ana akilume na akichi. Gaga ndo mazina gowana aroa jala kwa Yerusalemu. Shamua, Shobabu, Nathani, Selemani, Ibuhari, Elishua, Nefegi, Jafia, Elishama, Eliada na Elifeleti. Afilisiti marosi kira ukala Daudi waza mwagirwa mafuha na kuhendwa kale mtawali wa Israeli. Mambo kao kwenda mumala. Ele yaki pata ovora kitaramuka ngomeni. Vikara Afilisiti were mazire na were maza zitawanya kai za detera Arafa. Bai Daudi akimvoya Bwana akimwamba, vizo nendeni kaapige wa Afilisiti. Vizo ndaangiza mikononi mwangu. Bwana akimzigiza akimwamba, ujeri wenye uenda kwa kukala wa Afilisiti ndaangiza mikononi mwako. Bai Daudi achenda Baali pa Razimu na kashinda Afilisiti atuhahu. Gonya akiamba, Bwana azamwagira maadui yangu mbele zangu here maziga mureto. Kwa visho ho hatu hakifa Baali Perazimu. Afilisiti makiricha vizuka jao hatuhahu na Daudi na atwe makivihala machinda nazo. Ela baada ya muda wa Afilisiti makuza kaheri na makizi tawanya kai za detera Arafa. Bai Daudi akimuza Bwana na Bwana akimwamba usambuke mwenga kwa mwenga. Ela dengereka nyuma zao na ambole rembereza miforosadi washambulie. Ndiho sikira misindo kwa zulu za yo miforosadi enda mara mwenga. Kwa kukala Bwana ndakala za tangulia mberezo kwenda piga jeshi la Afilisiti. Bai Daudi akienda here Bwana rijomlagiza naye akapiga Afilisiti kula Geba mwaka Gezeri.